UMLA ka Motion Road Constituency uba Jigor Merthong. Manhakas ngin kong jong katayaw ulayo ban pelait pajba ek ambulance sa Karyangdo CHC. Nakabantaban ajing syakri ki pajba jong kathan Motion Road. Hak tegas ngin nakaliang jong UMLA ulano sniang ro live hoteli ki Jankop lani ki Blanket siya katay ka CHC. Bat siya kategas ngin ula debro ban sam hoteli nakabanta ka siya lang PHC. Bakin penunkam nakabanta ki nongpang hakita ki caka ajing sumar. Uba Jigor Merthong ulaong baka jing tumu ban pelait ya ka ambulance. Kalong ban ajing syakri ki pajba jong kathan hakapang kasitom. Kanega ambulance niyo now Chief Minister Relief Fund ala ay kapam saki MLA ban ay hakin ki PHC lane CHC kengala jit kapang ya kan ban ay no ane apo indo CHC dan nga mentas ni nga ay lang live hoteli ki Blanket nomor kadon live po jingte nga ay lang no ya ki Blanket akan nega sini asalang ay spotli namar kadon exposing dia Raka musim ka pagkaban na mabalay kajing trash tom jong i ba ji marthong ibrong local MLA ban paniyo ini kanika ambulans pagabanta kanika hospital binabanta kanika block bro ka way mangi hangni la khamslek matrai ka ambulans tamlong di kadai-kadai jing trang jong ka hospital bat tunju jong pai ka bagin yo ya ka kung gani kasi bagin yo ka ambulans na ka jong ako benta ka ha ka bet jing pag ka kiya jong ni pai no song song ka ta